Amasain World Book Day lum na local zong te in zawain che baibek ule he kan zinga nulat swan tak Reverend Dr. Lalhlanpuii PC January te fanu nula hena Lalhlanpuii Biangbiakna hun kan nei theitur hi kan lom hle a ani hi kan mel shat na chan chu ale khabuzia when blackbirds fly ti ania hele khabu hi khovel puma publisher Ming thang le rin tak penguin tena an publish sak ania tinani hi tuna hian MZP wa hian English subject a hianin PhD research scholar nilai mek ania tin MZP wa vek hian guest faculty nilai mek ani bokani tin he kan Biangbiakna hi interview pa ngai lutu anga nilova interaction nei na anga nia khata khana kar laklwa po khanin mi puite lama tanga zona hunte kha honsa kani dona zona turte kha kan lawin ring tlang don nia amasa in nula hinai zibai ka buk che a he huna kan som tingai poi mo mi lo tel poi awangin lom thu kan shela che ke po kalome wale ama sabira chuanin le khabu hi ichar na saveti asyata khata khanin le khabu hi he le khabu de po ilawziak to ta ichar na sa kha le khabu hi ino pan la ya tanga lo ngai na mi nge ini atuna ilo lendeu nuwa college to nuwa lo ngai na ini ti la ya kha itui dan mo itui chauda na kha min han se sakla thau me o kan chung kwa hi le khabu ngai na chung kwa kan ni a kan nu le pa te hianin kan te changin le khabu chiar turin min fuina sa a kan van nei na pakhat po ni a ma se midang ang bukin thil ti reng the ani lo ta a that cha thun te lo oma no pan lai te chuanin khata ang khanin no pang thon thu ang chi kan chiar na sa a ma se lekha te kan hanjir sang tel tela ma ni ZIrlai te zir tur lo ta ma khatyanga khanin lekha bu tha thlam ti me yang kan ZIrlai bak ang lekha bu chiar shim tha thlam kha alo ola tha cha te alo ola khatyanga khanin higher ka kal lai vel ang kha chuanin keima po khami lekha bu ka ngai nat na lekha bu chiar ka tuina ang kha intinge kasayang abo me do na siya na ang hunlai kha kanaya khatyanga khanin keima in kum khata chute angza chu kachia rang ti a innor lui deuh ti khanin I chan kalave a mase lekhabu char te po mishing chu thil edict tur siam hi kan ni deurawa khatyanga khanin edict le thei kha anya enge mezal te ku wa te ru hlau kan edict ang che han kan ti kha chu keima ni hanan lo bet ve me khatyang khanin higher ka kallaya kan innor lui chaule khanin college ka zir me kha chuanin lekhabu char ka ngai na le fe to in ke in sha alamom hle me anil isoita ka tang khanin le khabu chiar kha hetila inu le pate atanga loti chau tran inita khata khan ani le tu nang la ya hian le khabu chiar ngai na tur hianin no pantet la ya tanga hetila ya chungte ina mo an shwal ang ni khera kha anga yitiem khatilai le khabu chiar tu le ziak mi ni tur ang po khanin chungte an poi moi tem hitlai kan environment le nge kan background na kha apoi moi tem nge ani kherlo ma ni ya khan in ngat poi mo te reng me Mizo te hi keima na ka mu ve da na chuanin na china kan thu pui hong tu po khan aron soi zawa oral tradition atira changa script nei kan ni lawa hemi written literature kan ti thu zia khi nei sa kan ni lawa wangin tuna po hianin kan namzia a han alabet na sa in ka sha thu soi ngai thak nuam kan tia a chiar lama hi kan taima lawani chu wang chuanin biak ina te pui punna are re thu soi kan ngai thana sa kan ngai thla chap shina ma se a chiar lampanga hi chuanin innor lui hi kan ngai na sa chuta chuanin fa in kol na anga po chung kwa chanrwal apoi mo in ka sha no panga thil tu the ania achan chu no pang chu na china kan soitak ang khan thil mishing hi thil edict thei kan ni ang bokin inzir thei zir chau thei kan ni a hei hi kan nam identity ani le khabu chiar hi kan nama a bet lo ti ringota khanin a top thei lawa chu wang chan chung kwa a chanwal te po apoi mo tin mizawa abikin nu te kan sian te po ina an soi fo chin ka sha chu le khabu chiar hi hun khoral na ngai kan tamlu tu kan ni lun nu le pa te zinga in chunga
fate le khabuchiara an muzalamo an chun an mu chuanin me na thok lo ni ang ngai na kha china kha wang khanin le khabuchiari in me ya na thok ro u mo in chung ti fel ro u ti anga ti kha an ching china khatanga khanin kanu hi kan sei le bukanga in a nok amo ti tura omani po in le khabu kan chiara ni chuanin mintir ngai lawa ol anga min ngai lawani khatya ang khanin nu le pa te pu in kan fa te hi le khabuchiar tui tur thianin enge ashwala kan shwal ve tak me wanga ing ka sha ole halo mom hlebe ani chanang ma kan shat na ber kan ti ang chu kan kom chan ber chu ni chuang lova ma se I le khabuzi akha when blackbirds fly ti akha khami kha I publish hun chung ale I hun amo ani le akum amo le khami le khabu I publish non khan kha I publish don thil tam taki pal tlang don ani ti kan sha le khabu published hi thil na mai ani lawani khatila ya khan kha le khabu izya dan inspire to che engtiagin nge khe kha le khabu kha I lo zia mo tin khami live vela journey kha kan she cha ka khamin sei sakla o World Book Day ani angin han soi zum don ta ila ne huwa MA kan ZIrlai khanin kan course khanin North East Studies kha china ni khatyanga khanin North East State dangtena inge an le khabuzia mo an author ten an le khabuzia ang kha kanjir chin ta khata khanin Naga culture te Manipuri history te Shillong society and history te khate ang kha kan shat pha na sa ani khati hunai khan 2012 ve ani pimal somi Jacob le khabu zawrami ti te kha ala chhuak lo ta chuwang chuanin keima na ka shat ve china kha chuanin Mizo hianin tia ang lampang namdangina an siar thei tur kan chanchin an siar thei na tur le khabu hi kan nei lo mangi o ti khanin inge rwal o hakalo pena ve chin ani achan chu khatyang kan thil zir le kan thon thu chiara chang ringot po khanin namdang timela kan chen om state te history le an chanchin kha kan shen na saru tu kha rwal kalo ot ve ni chu khata khanin mi ina an ron zia hun nga ai chuanin keima hianin zia kan tum ve top teng ti khanin ngai dan a thak deuh me kan ni chu chuanin khata khanin ramboi chungchang hi kan chung kwa chuanin kan soina satani kan nu te kat pi le pu te hawina an soi ang hi ngai dom kan ti chita tin kan history a hun poimo takani in ka sha a khati hun la ya ramboi chungchang kan research ti me yang kan chiar kwal vel kha inge political accounts kan ti me mo hetilaya in be na ang chi te tunge thiam lo jok ti political accounts tak ang chi ani awang khanin keima khanin ngai dan siam thiam har ka ti atin I ka du khop lawani khatya ang chi te pokha no pang chang thar jok te na an siar pe tur ani lo ti kha ka sha chuwang chuanin hetia ang lampang hi kan jak ti ang ti khan career ru ka siama chuan 2012 MA kan ni lai chuanin ka jak chanta amaro chu anua research ka ti le awangin ka chol wanga tin keima khan in sit na kan na sa ni chu kaminga isan deu te po hianin thu thiam deu ka ti te po hianin publish work an la nei ngai si lawati ka tum very mo ta ka ta kha wang khanin kan chol wanga ma se 2018 khanin MPhil ka zo Aizawl ka ron chhaule khanin kanute sikula sonin nge ka ai kal ang deuh khang ka thok zoi ani chu PhD ka ti chante khan khata khan no pangbula rambwai chanchin ve kan soya kan zo khanin an shelo lutukani khawang khanin kale khabu hi heng no pangte na kan history an no shat tharle nan kan chun zom te ang ka te khan achan ve ka zo to kha ka jak zawa 2019 khanin keima in ka self publish ta keima in ka chwa chuan khami kha the JNU an professor pakhat 2019 na MZP seminar kan neya ronkal hianin kalau present ve ani khami ronkal khan chuan van ni thlak deuh me khanin tha kha ti ve lu tuka khami ka thon tu ja kha Mizoram history hi India hetia ang Mizo history omna hi India rama middle school te high school la te ting college no pangte po ina atamzo kina an siar ve ngai ni chu wang chuanin publisher lian hne na pero min tia pase ke ma khanin base kan nei lo ma wang khanin ni ka lo ngai twa don nya ka tia chuan achuka ani kha Delhi a achuk lu khanin publisher lian po chu ka dor lem chuang lawa ani khanin khuta inge na boy kara khanin publishing house shang khamin lo biak sakna sa ni ka le khabu publish ani theinang khan khata khanin
enge achen chuanin thak tur te khan min dita achan chu khami enge no pang chan ching te ani box sia India sarkar chungchang soina te ani sia hei aya ro lo de hlek te me yang thukhu de hlek ten zia dana omangem te kha an ti a achen chuanin meichia ini sia nga tinge achang tu pa hian mi pa I man meichia mang theila te kha min te ti khan thak du neu kha an lo nga lu tuka mase ka lekha bu masaber ani awang khanin ka du dan ang thapa zui tur khan ka du si a khatyang khan kan hanin bekwala keima nge po ina han du le lo te kha ka nei ta chuan chu Professor GJV Prasad puina zara chuanin penguin len hian kanin bepop ta khata khan anni khanin ani ang taka chwa kha an lo du at mase ani pon film khurlo to ka historical account te ani awangin enge legal document ang chi deuh te khatyang te khamin sign ke be khatyang nu khanin tun kum February tha khan an chwa ta ni alom hle me khatilai tanga iron se tang khanin kha kum sang ni som pan ni atang ni lo tan ta le kha bu khor pum hi thil har sa ta kania khatila ya khan kha I le kha bu zia kha enge a message a chiar tu te ina an thin lunga lo thleng se iti a kha enge tin lo chiar to te a an review a kan ti theyang chu khatianga khan nang mane I message I zia na chan le iril ru a le a chiar tu te a tiang chuanin lo thok se an thin lunga lo thok se iti ang kha a hlo tling ni in siaem pathian zara review chatak tak kadong le ta kalom khot meya tin abikin chalai deuh te tin hei school le college no pang ang chi ate khatia anga awareness an lo nei pha ha kalom ani a chen te phei chuanin Aizawl an bom chungchang kha even ngai tu thiam ve engting khatiang khai ngai tu chwa theian tia thil thleng tak tak ani ti kha an shelawani chu khawang khanin phwa chop amote khan tia tin khatia anga historical fiction kan ti ang chia thil ja hi achangkai emema achan chu historical account kan ti ang chi chu na china ka soito ang khanin heta statistics te data te history anga kan chhar chuanin date te ming te kum te mun ming ba kha enge kan lalut lawani ama ero chu fiction thon thu nga kan zia chuanin a hun lai mi te feeling mo an emotion te engtin nge an real ru a khoidan engtin nge an thil ton an experience angkha kan zuk tempui thei ka ti me khatyang ani awang khanin achangkai ka ti a tin abikin namdang te a hemi Mizo history ramwai chungchang shelo hi an lo la tam nu tu ka chuwang chuanin official review le enge official review ni lawa po hetili boi khanma kan shat ngai lawani chuwang chuanin Mizo history tin Mizo community hi kan omani ti shelo te po tam takha anom ta khang howina an lo shat bel kha a hlu ka tilu tu ka kema puna atira ka target audience te an de shim ta namdang khatya angchi kha chuwang chuanin enge ka review don to te alom om ka ti abahan no mo me ani chuanin tian ziak mi inita ichiar na saboka ani chuanin ziak mi ni tur hian lekha bu khor pum ve tur hianin kan Mizo thalai ti a hian nge mu atin ziak mi ni tur abetin kha han kan lut le lo khangai lekha bu zia khan kha lekha bu kha English ni ta ni ma ni tronga lekha bu zia chu enge lo the eng tin tin mani khan lo the me the ni amro chu English ni han ziak ta khatila ya khani eng tin nge language first language ti lo ni lo ta English tu khatila ka eng tin nge English kha lo win zir mo ziak mi ta English lo zia ve te khatyang to ha English kan zia phei chuanin worldwide ang zong po khan siar tur khan lo ta manga Mizo tronga ni chuan Mizo mi te chawin kan siar the khatila khat English le khabu waziak thei tur khat eng tin nge khan kha mi a language bi ka kha in zir dan tha ang nang ma ina ilo zir dan shim atanga han thirlet po khan eng tiangin nge tha ang ahna sabera chuanin English kan ti sap tong hi kan tong ani lo wangin han da san viau le han lo viau turani lo ti kha ka soi du a ti swal nok kila enge kan ri ro mang te kha han ziak chwa kila khovela ziak tu thiam berle ziak tu lar ber pon editor an ne yani publishing house a editor an omna chanti ani a khatyang ho khan an na chu kan zia swal kan zia diklo lai kan ti diklo lai lo edit kha an na ani a chuwang chuanin English thu zia hi hlau tur ani lawa kan tong ani lawa ti swal tur kan ya thiam vek po angai lawa kema po in he ka lekha
lekhabu ka ja hianin English student ni ve si kha grammar mistake ka nga lut tu kani khatyang khanin min proofread saka hetyang hian amoi zo kang hetyang hian adik zo kang hetilai hi chu tense te himi zo ina kan thiam lo ne ke pon ka thiam lo lu tu ka ditik lo na salu tu ka hetyang I tense man hi adik lo an tia ti khan an lo chul mama an lo didik me ani chuwang chanin voina ZIrlai kan kal hnem lu tuk lo nangina a local chun te hena ka soive du anya sap trong hi kan trong ani lawa kan thiam vek tur pu ani lawa kan ti dik vek tur pu ani lawa kan thiam anga a substance a thon thu kan va soi chwa du kha apoi mo zo ka kha kan ziak chwa ka nga heta publishing team la mina mo editor te a thiam zok ten an lo chul ma manga an lo ti dik me anga a thon tuwa a thuke na kha a language ai kha chanin apoi mo zok ka ti ole ani chuanin hemi puila matang hianin zon hi kan nan hong vereng nang ke ma ka zo lu tuk che kha chuanin a boring ve nonin ka sha a mi puila matang khanin zon ne kha chu kan thut muna tang khanin I loading ila kan zon mei don ya tu tan po khanin zona khain hong ani cái rủi ro cái này rủi ro thằng này đi để hai lần chia em tổng mấy à cái này chia tấm để thấy cho rủi ro thằng này cái số chia đi hay bị quên tấm để nó ta là cái này cái experience trong sở sử dụng để được cái mà hi chon tuna chalai thì hian le khabu kan chiar tlem in ka shelo ani chu a chan chu tungkum hi kalta pandemic chan tir vela tangkhan online bookstore ang chi te hi kan chan bia khatyanga khani chalai hian le khabu hi an ngai vena tungkum hi kalta tangkhan le khabu chiar hi kanin ti mu le a trending thar le in ka sha thillom om tak pon in ka sha abikin hemi high school le higher le college ZIrlai te anga hianin hemi Mizo thalai ten le khachiar kan that cheto le khachiar an pe lo ti hi keima chuanin ka muda na ni cha lawani chu le khabu chiar lama ma kan na sa kan chang na sa hetuna MZP te pon kumdanga kan man ngai ne alo World Book Day te kan han mangta in educational institution changchanga te po an mang chau trana I le khabu chiar hianin ma kan son jok viawin ka sha ke man ke muda na chuan tin le khabu chiar kan taima kan chiar tha ti angzong hian han in fui theila cha ka ti atin chuti walin ZIrlai te bi ka abikin college le university anga hianin syllabus te kan lo nei ta English te Mizo anga te phei chuanin thon thu poetry essay sang chiara lo ngai ta ma se kan ZIrlai pon lama mi hi pleasure reading kan ti ang chi hi hetia hi kan chiar tle min ka sha khatya angkha enge keima ani poina hlok na kan va nei the na tur tak hin ani in ka sha ta hang kan soi bel le du chu Mizo te chu textbook base yani lekha te chanin kan zir na sa akhami khanin syllabus pon lama lekha bu va chiar zaw ang chi kha tachina kan thu pui soi tu soi ang deuh khanin zir na te hetyang re chu analysis ti be kan leva zir chia na chu wang chuan kha kan textbook zir chiang tur khanin secondary material kha kan chiar to ngai lawani chu analyze na tur kha kan nei ta lo ta azyak tu ina aron chok cho ang kha kan lo chiar tok shin ta hi kan education system a po fu lo ve deu ni in ka sha kan soi thui deuh le kanga Hyderabad University a kan lu lai khanin namdang ho khan lo advance khopa kan class a khan amol ber ni ang khanin ka ingai ni chu achan chu an ni chuanin political theory te philosophy writing khatyang kan zir ho kha an ming po ke ma na ka voi khat sha na kha anni chuanin anni hi chu athu ze adan hi kapom lo adik thei lo chu ti khati an ti zung zung thei to ni achan chu a analyze na tur secondary material kha an lo chiar na saru tu ka ke ni chuanin Mizo ina lekha kan lo zir shin dana chuan an thu zia kha chu pom top tura zir top tura kan lo ingai ma se anni chuanin adik lo afu tok lo kan tu nai khovelin a in mil lo ti khan an lo hnial zung zung thei to ni khatyang philosopher ro pui deu nia kan ngai ho thu jak pokha chu wang chuanin secondary material kan ti te pleasure reading kan ti ang chi hi higher education mo apol sak lama hianin kanin zir tharli angai in ka sha kan postcard se thana ko na se thana ZIrlai ta ta ka number in pok se ti le to tu mi exam is je to publish ta ne ne je su zong je chang le ta de ZIrlai
จะตามเนี่ยที่เขียนในฟิล์มในถึงนะประมาณ2 เดือนอยู่เลยแล้วส่วนเรียนมีตาในห้องก็แค่ตัวหลักเชื่อแล้วจะปรับกันตาก็เรียนมีตาแล้วก็อินโฟมมาแต่ตัวนี้สุดก็คือโอเลขบุหิปักขัดเสียกันแล้วเสียก็จะตัวน่ากันสวยเว้น blackbirds fly ค่ะเนี่ยดังเสียกันแล้วเนี่ยแล้วว่าshort story เลย poetry ฮิตเต็มมี anthology เลย collection อ่างแต่ก็เราชอบเวตัวเกมชอบเสียกมีตีลายค่ะก็เช็ดยามเราอินปมตัวเงี้ยมาเสียจังจู่เงี้ยมีกันอินชินเชียนั่นเต้นี่นักกันอินเปียกอังค่ะอันนี้ไม่อะทินก็โปรเจกต์ดอทเลยอังตานจวนเพนกวินเวกแค่นินindependence movement ลายมิโซรัมด่านค่ะอันเชดูนี่จู่ขัดยาอังลำปังค่ะ story เราจะเล่าเท่เนี่ยมันจะจู่ตัวนั้นแค่นินsynopsis ที่ไม่ยังdraft อังค่ะก็ submit อันละ approve ตัวนี่ตาขัดยาค่ะนินช่าง30อาปกันช่าง30ที่เวข้างหลังเลยตัวน่าเฉลยที่อาปกันสวยดูจู่น้ำดังเฮียนี่กันจันเจนที่อันเช็ดจากลุดตุกันนี่อาจารย์จู่เชียร์ตัวเราเรากันเสียงไงตัดเราว่า English เชียร์ตัวเราเทมาจู่วังจานิน Mizo history historical fiction บีกะอย่างลำปังฮี publishing house ลำพายลำ publishing house พวกควานินอีอเบเซยก็ที่หันเสียกตะเจลีละอาจารย์จู่อันนี้ตานโป market ชาอันนี้บากะawareness อันนี้เบลีเจแล้วขัดยาอังลำปังค่ะอันดูครบไม่ยันมานี่พวกควาย你说我们年这里我们去我们讲那个我们主张那个刚才提到的这个分发这个关键发币的发币出来之后，你的这种方法就说楼里的啥，人家说我们说也这里有那个后来讲，后来是发展新的这样说的，韩国当楼土你说是一些也不错的当当。但是因为人们的 experience 这样子的，说的可能那这个，那你当然有些那你手一边那些的话，手里边那个打算 experience 这样子的。อันสวลตักเกมสวลตักเราเวมที่ไล่ขัดจุกช่างเราว่างมาเสียเกมานักกบเชียเกมาปุ่นเฮลิขบุกก็เสียมากบเชียจักเลยเฮลิขบุกก็เสียชันปุ่นนี้อันสวลตักเกมสวลตักเราเวมที่ไล่ไอมาคานินมีน้อยนุ่งจกเตะที่ไม่ยังมีปุยโนลปุยอังจีเตะโนปังเตะขัดยังcivilians กันที่มั่วสับตรงนี้ขัดยังเขาวินะอันตัวน่ะอังจีเชียร์ตัวเลยหูตัวเลยเชียร์ตัวเราเราลุตุกีอาริรุนัททักที่นี่ชัวอาจารย์จุขัดที่หุ่นลายเฮต้าสิไปเดจุสิไปอันนี้ทินเขาตัวเตะพอเขาตัวเตะอันนี้ขัดที่ลาย politics ขัดจุเกมาปนกับว่า interest กับว่าเป็นลุตุกแล้ววันนี้ชัวว่าเส้นมีโนลปุยนะอันตัวน่ะอังจีจู่รำบวย account กันเราในตัวเขาว่าเราลุตุกมั่วมีที่จัดจู่ political account เช่นมีจู่ที่อังคัดอย่างชัวนินunderground เขาจังจินเด็กคัดอย่างคัดจู่เชียร์ตัวระตั้มนับตุกันนี่ MOP in มั่วรำบวยไล่เล็ก KP series สันชัวเตปอตามาเสคัดอย่างอังค่ะอัตตั้มลุตุกค่ะเฮ็ดไล่เองตินเกมีโนลปุยค่ะอันเราติไล่ค่ะก็เวลก็พอชัวจากกันอีบางขัดอย่างไรอังคากวัสดีนะสัตย์ที่ขัดหุ่นลายขัดอย่างตัวตัวที่ขัดตัวนั้นเห็นกลุ่มสมเรียดจวงที่อันนี้ตัวนั้นจังกลุ่มสมเหี่ยจนอันเราไม่ดูนั่นนี่ขัดอย่างอังคาเอง historical memory กันเลยนี่ตาจูบางจานี่เจ้ากันด่าเช็ดข้าปุยหมดตานี่นักกินจน interview ตัวที่ปนตัวโดนเรากลมดูมาอีหลังจูบางจานี่เฮ็ดลายเจลินนะส่วนจงจังขัดอย่าง political question เดี๋ยวเฮ็ดขัดจูไงดันกันในที่เรามาเก็ตถูกสร้างทั้งหมดแต่เราส่วนเดี๋ยวเราก็เชื่อที่เด็กเขาส่วนอันนู้นเดี๋ยวว่าเราบางทีอ่ะอย่างที่เชื่อไม่ออกแต่ที่เชื่อไม่ถูกเลยนักมาสักส่วนตัวบางทีสู้ให้เลยตาถ้ามาเก็ตชิบชิบอะไรที่เป็นที่อยู่แต่ในนักมาท่านก็น่ะเอาเด็กชื่อเล่มใส่ส่วนที่เดียวอันนู้นอีกเลยที่ทำอันสอบที่มันเสียก็แล้วชุดที่อันเจ้าแล้วว่าให้อัลโลกนะอัศมอังจงอัลโลกนะไล่ตัวอังเพย์ที่จุมาเสก็ self publish ขานินโลกจุกอินติโตเวียวันนี้สิตุบจวนมาเสตัวน่ะจวนนี้ที่มี publishing house นะอันหัน publish ขานินmarket audience ค่ะ Aizawl ตานี่จูค่ะ
kha wang khanin asum lam hlok na ain a le khabu status le din hmuna le a reach kha azaw ta a tin khutilama an kal da zo na ka don fo wangin kan soive shim shim ang khuti publishing house Mizo rama hianin mumal takan la nei lawa khatianga khang khutilaman kal dana chuanin khami a thon thu kha an le ani man engemoni zat khan chuanin khami hnuwa khan ashal na angkha royalty kan ti ang chi kha ziak to no pangle voi khat chwana anga te kha chuanin 8% to 10% ang chi te kan dong ta mase heta le khabu chwa voi ni na te tin award winning author kan ti ang chi te chuanin 15 na tanga 20% thleng ang te kha an hu thin ta chutiang deu chuan ni a market ang zong chuanin a sha ka tiru to publishing house liana phei chuanin an shal tha emo thalawe mo khami min tiam ang zat khamin pek nge nge kha ngai ta an le ya bang khanin chutiang deu chu ni ka chan the dan để đâu cũng theo mà bảo sư rồi nó ngồi lòng đầu thủ bảo ngay là thuộc những thứ là cái literature thì đây là cái kia là tương lai của nó sẽ có sáu phần cụ thể tạm thời tập ngày soạn của nó thuộc là những thứ mà ưu tiên literature thì Mizo literature thì nó sâu na nó ta cái cái cho ưu tiên literature thì để tập của nó ta source thì mà hàng ngày thì oi izo nan nong zo kha kan chang ma salo wanga source linga angai theyem ti kha chu source ta na kan man na tu zir kha ni ta entinan research wang chunga te po hianin YouTube te po hi source a site thei be kan ni chu ma se khata khanin isoi ang khanin a channel zir te verified an ni de nilo ang chi te thleng po ina hong ka ringa tin YouTube literature hianin Mizo literature ma son na ape MT kha chu keman ka ngai dana chuanin literature lama kan la nufual lu tukwang hian state dang te ngai to in hemi kan history le kan culture promote nan zok hianin hemi social media te mass media enge azyak angzong pon engzong po hian chanla kan ngai vikin ka sha atun din huna chan chu wang chuanin enge lo du tu ya YouTube ang hi chu apom lo ti thei po kan ri lawin ka sha ke man ka hmu dana chuan zona pakhat one some say then semin mei chinia engting e huni inspection le kapu chiana ni tin mi pa te chu aze do mei chi chu in lam na nen kan thop te ngai na ta ni tin e le kapu chiana huni man chin te ka ni thop o ka soitak ang khanin ka van ni eme makanu hianin le khachana hun min penasa ni chu in chung chet alo khai lak dewani po in e nakina ti da ro ut ti thei me ang chi kha ni a ma se ni e nula te kan ni a in chung le tan ki nge ko shana in man na ale mani ZIrlai te kong shang shanga boina tu wala uma ma se ka soi to ang khanin i ni zial edik chuanin zia zumi chuanin ing anga mun rem lawa po zuk na tur hi an muzera ni biak in kota te po an zumaya a mun moi lo kha an thliar bak lo kha tyang che khan thil kan edik to chuanin ti nge khami kan zuk a chil to hi chu ati na hun hi alo om ve le kan ri ru hianin hun rem chang hi azong renga khatia angkar laka khanin ati vek thei ka ti ve ki chan o khami penguin anthology kha tuna ka le khabu ami chapter 10 khat an lak chwa short story an siam ania chu wang chuanin when blackbirds fly nen khanin thon thu in ang reng thau kha ani la chiar lo te kan om ta kin mi pano pang pakhat chan chin ani Aizawl omani Aizawl an bom lai march khami march ni thum ma changa ni ruk chho bor vela hu thil thleng ka zia na anita khata khanin mi pano pang pakhat apu le apa ne na Aizawl la cheng
politics po care lo a che vela khovel in lum let khatyang thil in mung chho po kha she lo le ngai sak lo omoi ve top ani a mi panau pang a chian te le nge an apate apute ne na khami khovel te a ching ang khanin ka jak ta ma se in din lo lain khatyang khanin Aizawl anon bom India sorkarina anon bom kharon theng ta khami Aizawl anon bomina anun athak theng thok dan te tin an chung konun a hong dan te sap tonga childhood dreams kan ti mo anau pan lai nun aron buak khamin ni rei lo te thil thengina ati chiat na sajia ang chi te kha kaziak chuak ani deuh ber me toy fer theyang ber sei don chuan zona dangah lo me mo atabalam panga khanin zona ha kan hong le tura nga yela tin he tilaya tanga han no zona tringin he ile khabuwa khanin enge history lampang ani ta le khabu shimshima hianin ichhar zaw po ka ring thawa historical lampang hi itui che dewngge nia romance lampang te ni mo non fiction ani emo khatyang lampang ate tin Mizo le khabu te hi ilo chiar na save reng em ti laya khamin han se sak le la le khabu genre anga hi chuanin historical fiction hi ka ngai na beratin a informative ti mayang a hlok thak ber po in ka sha ka ngai nat na chan po historical fiction writer Ken Follett hi ka du lu tuka BA ka kalai khanin English honors akala general paper khan history hi kan neya world history kan zira khata khan Ken Follett hianin World War lai ver kha historical fiction ngai nem deu hi series na zaka khami ka kachiar na sa theilu tukani khawang khanin ka history paper kha class note min pe kha ka zir ngai lo Ken Follett le khabu ka chiara tang khanin ka BA history paper kha ka chang chin ani khawang khan keima po ina ka hlok pui de wani bang hianin ka ngai na ka chiar tamber pol po ani Mizo hianin sira nun changa le khabu hi ka du mak Mizo wa chang ka jak mi du berani aduta pushai te alo ni ta se chuan tin mystery le thriller ang chi hi ka ngai na bukani chut ka tlei ro chwa chawa ka chiarna setania hemi hi Mizo wa hianin kan nei tlem rewing ka sha ka she swalem ka she lawa hei horror thriller ang chi hi ZIrlai pain hostel tu mo azia khatya ang chi ang lampang kha ka ngai na chi na chiar tu hi atlem ka tia chuwang chuanin chalai chuzak lama ron tuite pon hi tyang lampang hi ron ti chau thei se enge acha kom ka ti Karena duzong kita siap. chan khati laya khanin novels thontu angte ilo zakta ani chuanin poetry angzong ten hei publish ni silo nang mana notebook a ilo zi angchi te emo khati angchi te kha engzat vel hinge ineyang ZIrlai mai theya khalai ka azat sia ni lovin ilo ziak them tem poetry angzong in nge a thontu angzong te drama ang lampang te hi iziak ngai poetry ye som ve la modi le ka ziak ve nol to a chen chu collection sang sang a hian amal te ang chi hian in kan tho ve keu china tin drama hi chu hei KGP le school ang vela an drama chantur ang hi script voi nga vel chu ka ziak ve to ang ani chuan he telaya zona poimo deuh karil ruwa lo om chu hei le khabu chiar khan ni cha khan thalai te kha iron tranani tin le khabu chiar tai ma hi kan tam me ma chuti rual po chuanin hei chiar pe lo chiar tai ma lo po kha kan la tam me mani khati lai khan thalai te tan big ZIrlai te big kan te ang lekha zira lekha budang va chiar thon thu bu va chiar te kha chen khathan chuanin alo ha thak deuh me thia khatiang la ya khanin engtiang anga han ti nge hanin manage chi ang kha ingai dan mo ZIrlai ti buai thein isha em ZIrlai ti buai lo thei turang khan engtiang in nge ka chan kan han la kang ZIrlai te hian lekha bu chiar hi mi zong ina thil tha akan ngai ma se ati pe lo chuanin tha an ti teu se ma sen ti pe in lo ni in ka sha hei thu soina te po hei lekha bu ziak mei te chung chang te lekha bu chiar that na te kan ngai thana sa ama se ati hi ati ngai na lo ta chon a har sa ve lu tu kani chu ma se khata khanin na china ka soi ang khanin
khami va edit tur lai khan kanin nor lui ve ngai ni chu MZL bok khan sai tai la MZL zo te kan tam china Mizo society a chuanin MZL po azutir chuanin tu yan timnia lawan khu wak waka an ka tui lo te an ti a ase anzu an lo edit me ni mishing ri ru hi khatia ang til a va in adapt to russia ma mishing chuna khawang han le khabu char po atira bu som ve kan han ZIrlai hi to Hqrs le to ka ti han ti chau la ahwa chuanin kan va edit ve to me ni tin le khabu char kan ti hianin thuril pui le enge khun khan lu tu mo hetia ang hi kan han ngai sang ngal vak china chu bon chuanin enge ve enjoy don chuan ve edit don chuanin a ol sam te kan sha thiam phak chin atanga tan kha apoi moni chu tuna te po Shakespeare te kan soita a Shakespeare te po chiar lo atamzo kan ni ang keini te pon kan ZIrlai om lo se kan chiar ma lawang khatyang kha ni atu chuan kan ngai na zong te kan du zong te ba chiar me hi apui lawa enge mi te ti dan anga ril pui le enge kon khan du de ba chiar the kha angai lawa tin money gold in set ve te angaya Mizo chuanin lekha bu chiar na kan ti kha ti enge tang tang ngai na ko tu shi om tu kan ma atil ti tu kan hen chuanga ya kan lo ngai shina ma se hobby ang mo leisure time kan ti hun ol no khanan hian hmuthiamila TV ente Instagram alu ti ang che hianin lekhabu hi kan kum ne la khatya anga mani in enge mani in ti hlimna na kan pan thiam apoi mo inglisha ani chuanin he lekhabu tuna chuanin internet khobela kan cheng to ta lekhabu akewa kew thei chin ni lo po in ting kalang te pon le a PDF angzong te pon ni se internet a khan share tur tam to ni khang kha enge nang mani suggest le khetilaya mo iPad MacBook vel anga share nge internet angzong a share khange nia a lekhabu nge ga share kha a hluiti o lekhabu share kan soi hianin a lekhabu kom le a lekhabu ni na ain a information kan lak lu hi kan fak na chin berani ta athil kan zir chwa te chu wang chuanin a media ma hi chu eng po ni se information tha kan lak lu na ni na chuanin ki chu pui ti na hi kan nei le ma se chu ti wadin lekhabu ngai na tak tak tan chuanin a lekhabu tluk ki a thei lawan ti ang deuh khania Canadian author Margaret Atwood te khwanin tuna khwanin project lian deuh me future book project an neya tuna ranga kumza a chuanin thingle mau te hi aralanga hemi lekhabu kan ti paper hi alaural huna chuanin lekhabu asiam na tur thingle mau te a to lawanga ti in acre zau deuh hi thingan phuna ni paper siam na tu nakin kumza hnu a lekhabu la chwana tu khatyang khanin a hlut tu te tan chuanin thil hlut tu kan ni a mase ka ngai vedana chuanin lekhabu kan chhar chan ber chu achung thu ani a thil information da lut turin achung ami chhar turin chu wang chuanin kan chhar na medium kha chu info ni se apuina ka shelawin ka sha male ani chuanin chiar mi le azia to ziak mi kan ti me ang chu ilo ni ta khatianga khan han pe lo em chang te tin hemi when blackbirds fly the ZIrlai po khanin he ril ru in swal ve na sadon ni in ka sha khatianga khan i pe lo chang te i chau chang te khatianga khan engin nge khal thin che engin nge ti chak che a phur na pe thin che kalati zo lo na hian ani ka sha ke ma achanin enge nilu lu do me kan vetin enge engine ka insayang thil ka ti zo lo chang ke ma hanin tur utu ta khami khanin she ka te china ne chu wang chanin ka ti zo ma ka chu enge ti khan ka ti tut lut ka tyang ni ka kan ne chu wang chan ning drive tu be ding kal tu chin be chu na zo lo alani na khara ni sha male kan soi thi do na ke kan program te interview shan pa anga ni law kan ti kha world book day anga ni wangin income thuina bak khun pon ni lawa zona top lam pang kan lo nei nga ani chuan heta chhar mi le khabu chhar ngai na khatya i thi da na tang khan le khabu hi mishing nu na hian eng tiang ang che apoi mo nge ani ishat o ve inia world book day ani agin le khabu chang kai na te a chhar flok na te tam ta kan ngai thatua khata khanin kan be het du chu thu ziak hianin thil la ti theiani khovela enge rural tu te shwai tu te poina an man chang kai ber le an thil hlo ber ani china khovel history kan en chuanin revolution shang in do na kan en te khatyanga khanin
an man changkar chin ber chu literature ani Indo na te revolution chok chhuak tu chu an pamphlet atangin ho an political writing atangin lekhazia ka atangin ani a tin khatya ang hawina rural tu hawina an hlau ber po lekhabu thuzia kan ya chu wang chuanin Chinese revolution kan ente French revolution te kan en chuanin I andu lo zong enge anmani lalna so nge tura until ti ma sak ber chin chu an mel ma te thuziak le khatyang ang andu lo zong chi hal ralani a chu wang chuanin lekhabu hian thila ti theya kan chung ko din mun emo kan mi mal mun emo khatyang chu eng po ni se lekhabu ngai na mi kan ni chuanin kan chat po to angin mithil ti thei kan ni do ani psychologist ka du me Jordan Peterson hi omangai thachinin ombe da ka shelawa ani hianin khobela mishing thil ti thei ber chu shat na nei le athil shat te soi chhuak thei mo knowledge le articulation le hi ania atia khabi pahi nei tu chuanin lekhabu chiar ba ki ti tu kan nei lo ti kha kan sei le din atobla matan ti han lekhabu pakhat chu I publish ta a ani le enge I machop mo kal le ze tu la zia chunzom ze te itumem a lekhabu angzong khelo pona poetry angzong te po khan lo ni se lekhabu publish le te hiril ro a lang reng em o novel lampang bok hi ka ZIrlai ka ringa poetry hi chu ka chem kalna ni ru tukin ka shelawa he poet chatak tak debi te haute an umta a I keima hi chuanin tunan na china ka soidak ang khanin Kuta Publishing House lam penguin hianin project minwan pe angzo kani chu 1940s in India in independence swal hun laya Mizoram din mun le Mizo mi pui te omdan eng angin ge tha an tho venge an hun lai khove Mizo te hun la khati hun lai khove ang khani chu khatya angkha shat chak ko man te chu wang chang khatya ang lam pangkha iron jak the ange man hi wangin khatya ang lam pang zong khanin draft kan siam sina chu me tha hianin an ron thu pe langa an pom lo chuanin heta ang zong hianin khwai her de wo an ron ti lenga khatang khanin nakum bela chwale the ka de se ani chuani ta ka sha chak de mai pakhat chu china khani ron sei to thawa lekhabu chiar na sa khata khanin I author duang zong te pon ron se ma se khatila ya isoi mai si isoi du tunge ziak mi ya ingai san lekhabu he ingai san iril ruwa ve ite laya I lo char to po ni the tu noi lo char to po ni the khata khat I lekhabu the ngil the lo he nang ma kam tu I ve ingai to chun zom bong ang chi ang kha khang te po khan amin geringa khang kha sei tu ri nei nya ren o aziak tu mi mal ang zong chuanin ka soi thei cha lawanga ma se Russian literature hi ka chiar na sa Russian ziak mi hawi ka chiar na sa chan chu storyteller kan ti ang chi thon thu soi thiam tak ang hin ni a Dostoevsky te Leo Tolstoy te how thu ziak hi ka chiar na sa Dostoevsky lekhabu zia The Brothers Karamazov hi ka lekhabu do berani ka ring ka chiara kirma a enge kangai tuana effect nei na berani inga sha atop lam kan lo nei nga tin hei kan she chak bakin ga ringa I lekhabu tu na chuan hei MZP wa te guest faculty ang teni thoka PhD te tia I duang pon lekhabu te I chiar tam to lovin ga ringa mai ro choka te lai khat eng tin nge I hun ola khanin lekhabu eng tia anga tamin nge ila bi ve ila chiar ve I hun ola I man dan lai te akha o na chinak ka soi ang deuh khanin thil kan ngai na to lutuk kan a chel to ani be bang hianin kan hun olrem changa hi chuanin kan lek chhuak be reng ani lekhabu hi chuwang chuan zan mut don te tan jing tho a te po tan kan han chiar le zebatin class lak ol kar laka te kan chiara thalaka te le poster a te po kan hu thina nga a then chuanin sapui a te basan chuan pa ten tang khan an chiar lok lopa hun kan siam thei phu chuan lekhabu chiar na tur hi chu hun tot lutuk le hun rem chang lo lutuk hi om thei lawing ka sha chuanin zona pakhat le tak to atop lam pangatanin lekhabu izia ka tu na when blackbirds fly izia po khanin izia khanin he engtin nge che mood anga te khanin chen deu te inga yem nge niya
i man rem changa te khanin izyak top top nge ni ya khati lai ve la kha mo nge ni I aron thok riaw ang chi ya nge zan re ya te muddo na te han ngai to vung han zia chang ang te khatiang la ya khanin engtiangin nge izya dan lai khalai mut ve la kha o zia hun wi ke pem ka nei lawa hun oirem chang anga ani me ma se mitam tak ang bukin ka thuzyak tamjok chu zan lama ka jak wala te khanin kan program te ha to blam ni do na he Mizo hianin program dang te la oma kan kal thui vak to lo nga mi pui la ma tang khanin zo na zo tur sha kan lo me mo ya jin hanjang ra chang cha kan si la cha kha ngai sam ki a cha tin ku chen so ku ma le ku ta je ni ti ge nang ma na ku da an ku si ga ho ami ma la so ma ko o utai te kha han sui ma sai la atir chu pasal chate din hung ti kha ne ka char ma sak ber a un ka tia a chung kam te kha po som pakhat ka ni la ya ka char ani a chung kam te kha a una sha thia ma har sa ka tia ma se khati chung khanin I a thon tu ja kha ngai nom ti dewin ka char the ni ka soi thiam che lawa a englai hinge ka du na chan hi ma se I khami kha storyteller tha ani na ni in ka sha tu nuwa enge ZIrlai tan te kan han chiar non le hi chuanin athut atongkam tam tak te kan lo she thiam to khat posom phaka ni la ya atongkam tam tak she thiap lo chunga ka chiar la ya ngai nom ka ti dan de tu na ngai dum ka ti dan hi angai reng ani chu tin James do khu ma hi ka chiar tam nu tuk lawa ma se ani po hi a essay ho angzo khi a short a fiction writing ni lawang hi ka chiar china non fiction a chuanin a chapol tak ni in ka sham Mizo ka chiar to be china adang kan to lo tura ngai la atop beratanin le khabu kha advertise na hun kan han ne tir ve reng nga I le khabu kha khoya nge I le thelo oma I Amazon ate po khanin le turom nin ka sha Amazon kher lawa po bookstore angzo ang te po khanin hanzwar ngal reng la tha ome mani khanin van ni thak de main first edition kan sold out khawang khan unreprint le don wang khanin le turan omlo de wangwanga Mizoram a hianin an tuna unreprint le hi alo la thleng lawa kar ni nu vela jona ron thleng to be seila ma se tuna hianin Amazon le Flipkart a khanin le tura cheng Amazon a hianin cheng za somrukin tuna hen an discount mekin ka sha wale te kana le khabu la chiar lo te po khanin kan homework ka ta ni le khabu hi ilo le ve kila ilo chiar ve kang u ti kha kanin ngin na ni paro se le ha to bera chuanin inzo mai tam tak soi chak te po kan zo lo zinga te po khanin nga khatianga khanin atop nan enge I ve zong thalai te fuina ani mo le khabu I mo dan po ni se khatela khat eng po kha leng ve kani over India MZP 10 World Book Day Mizorama enge a Pawl lian le a theizok te le a ti om zok te po an omanga educational institution chang te po chutiang ina ti tam takina ti na cha kan shat lo World Book Day in mang hi alom ka tia Mizo ZIrlai te tan po masona rabi po mo tak ni in ka sha in vo inni hemi programa televe theitura min lo som hi kalom tak zetani World Book Day tam tak lamang theiturin do sakna ka hlana cheu ngare kan nula hena kan valom em vo innia hun lu takte senga heta kan program te tilo ting tura hilo kalawangin lom thu kan shet non le cha tin thir tu mi puilam te pon sha ila ishe thar le mu le khabu chiari a hlu a le khabu chiar tam hi mi molan ni theilawa an finga an shezawa kan ril rusuk thekin na satekin kan le khabu chiar atang hian in thak the ni tin le khabu kan chiar hianin
กันข้อหอยติจาวาตีข้อจ้างสวยตูกันเชียดผาอันนี้ตินจุมีไม่เปล่ามาเลขบูกันเชียร์เฮียนินกันติดอังเฮติลายเกยมานี่อินาซิมเตะกันเล่าไงตัวกันโคเวลทีดันตั้งหรือเมื่อที่เรานี่บิ๊กเรามีแต่ทีดันตั้งจังเป็นโคเวลที่กันเราทีเวจนมีทนทุเสียจังแต่มีเสียก็จังแต่มีเต้นเองแต่ยินเงี้ยโคเวลนั้นเราหูอันเราทีดันที่ข้ากันเชื่อเราเทโดนี่เชียจะบอกฉันเห็นไลฟ์มันเราก็ส่งแต่เฮียนินเลขบุตรเชียร์ที่อีวาร์ทาร์เลตียงโอที่ข้าตัวเบนันกันทันตาหลังโดนี่มินซาวายินวัดบุกเดย์สบายก็บุกมันเดียเจ้า